se još malo zapitati sve ovo i zvanično otvoriti ovi seminar. Hvala koleginici. Poštovana gospodo, dobro jutro i dobrodošli u Hotel Izvor na seminar pod nazivom Ultradane sterilizacije u organizaciji DND Komerc, regionalnog lidera u distribuciji medicinskih sredstava vodećih svetskih fabrika iz oblasti pakovnog materijala, aparata za sterilizaciju, lepilica za folije, sistema za obeležavanje i medicinskog nameštaja od inosa. Velika mi je stvarno čast i zadovoljstvo da ste se odazvali našem pozivu i vašim učešćem uveličali ovaj seminar. Ovaj seminar je zaista nešto što smo toliko dugo čekali i možemo se pohvaliti da je jedan, ako ne i najveći seminar ikada organizovan na ovu temu u ovoj regiji. Veliku zahvalnost dugujem predstavnicima naših zastupničkih kompanija koji su rešeni da svoje znanje iz oblasti sterilizacije podele sa svima vama u vidu prezentacija koje će vam prezentovati, kao i da konačno, već jednom, damo odgovore na pitanja koje vas muče i samim tim stavimo tačku na prošlost i pođemo ispravno, nadamo se, u budućnost. Prvenstveno bih želeo da vam na početku predstavim gospodu iz zastupničkih HINO kompanija iz našeg programa koji će imati prezentacije i molim vas da ih pozdravimo jednim aplauzom. Gospodin Max Baruch, predstavnik francuske firme Amcor, gospoda iz Ažo Vigisa, gospodin Tomas, gospodin David, Gandus, italijanska firma za lepilice, i gospodin Andrew iz firme Stilco. Ovaj aplauz se odnosi samo ne na prezentacije koje ćete ovde da vidite, ne na njihov dolazak, već ove kompanije su vam omogućile ovaj seminar što se tiče finansijskog dela da možemo da održimo to u hotelu Izvor i ja im se stvarno toplo zahvaljujem i hvala vam još jednom od sveg srca. Pored gospode iz inostranih kompanija, veliku zahvalnost dugujemo i našim predavačima koji su iz zdravstvenih ustanova pripremili prezentacije sa svojim iskustvima u radu u centralnim sterilizacijama i nadamo se da će vam ta iskustva mnogo značiti kroz prezentacije koje ćete pogledati. Kao prvo, doktorka Vesna Mijoljević, Klinički centar Srbije, koja će imati predavanje u subotu, koleginica Anđelka Spasojević, koja će imati predavanje u subotu GAK Narodni front, koleginica Biljana Jovanović, Klinički centar Niš i koleginica Ivana Veljović. Takođe, veliku zahvalnost dugujem i mojim kolegama i saradnicima iz DND Komerca koji su proteklih meseci vredno radili na svemu ovome što ćete videti danas i sutra i potrudili se da maksimalnim zalaganjem organizacije ovog seminara proteknu u najboljem redu, to jest da bude onako kako smo i zamislili. Što se tiče sutrašnjeg dana, imat ćemo predavanje dr. Vesne Mijoljević, posle toga ćemo imati svetsku premijeru po prvi put, imat ćete premijeru kompanije Ažo Vigis sa jednim testom koji će sada prvi put pokazati u svetu, a test se odnosi na to da li su medicinski papiri zaista medicinski ili ne. Šta to praktično znači? Praktično znači da ćete uz pomoć tog testa moći da otkrijete da li sve ono što kupujete je ono što ste i tražili ili ne. Prvi put u svetu. Nakon toga ćemo imati prezentacije koleginice iz naših zdravstvenih ustanova koji će vam objasniti ukratko kakav je bio njihov put dok nisu poboljšali svoj kvalitet rada u centralnim sterilizacijama. To je ono kako su oni prošli put, što znači za neke koji budu išli tim putem i on će isto biti trnovit i dug. Možda i lakši sad nakon ovoga ako implementirate njihova iskustva, jednostavno proći će se taj deo. I nakon toga ćemo imati jedan sumarnu prezentaciju da sve ovo saberemo od mene. Takođe, imat ćete jedan film koji ćete pogledati. Taj film je nekih 40 minuta, to je ceo jedan ciklus filma, odnosno centralne sterilizacije, kako to ide, znači od upotrebljenih instrumenta, pa sve ponovo do ulaska u salu. Sutra ćemo imati i okrugli sto, znači imat ćemo sva pitanja, molim vas da sve beležete što vas bude zanimalo. U toku prezentacije ili pred kraj prezentacije, gospodi, možete postaviti pitanje, znači možete interaktivno učestvovati, nema nikakvih problema. I sutra ćemo imati, ja vas pozivam,
da sutra ovaj radni deo koji budemo imali ovde radionicu, da nas posetite, da dođete da vidite i sve što vam nije jasno i što biste želeli da znate, da pitate, da poradimo ovde zajedno, jer mi smo zbog vas doneli sav ovaj materijal, znači kako bismo sutra mogli praktično da poradimo i da sva pitanja koje imate jednostavno probamo da to rešimo. To je što se tiče programa. Sad bih želeo ovako malo da vam objasnim jednu stvar. Želeo bih vam da današnji kao i sutrašnji dan ostane upamćen kao datum kada smo proslavili odlazak u penziju njegovog visočanstva Doboša. Ja bih želeo da ga penzionišem, da ostavimo ovo sad. Za nekog je ovo istorija, za nekog je ovo budućnost, za nekog je ovo sadašnjost, ali ajmo da probamo da ga svi penzionišemo. Nek ode u penziju lepo od ponedjeljka, neka bude tamo gde mu je mesto. Želeo bih da ovako lep dan, kako ga sada vidite, ostane u našim sećanjima i penzionisano ga lepo pošaljamo svi zajedno u muzej. Kad budemo hteli narednih godina da ga vratimo u prošlost, da lepo odemo u taj muzej, platimo ulaznicu, pogledamo ga i kažemo vidi, ovo je nekada bilo ovako. I jeste možda bilo teško svima nama, radili smo, trčali smo, jurili smo, vredelo je na kraju. Ovo je totalna prošlost. Sada bih dao riječ gospodinu Andrew, jednoj od svetskih lidera u proizvodnji sterilizatora, mašina za pranje instrumenta, ultrasoničnih kana, mašina za pranje noćnih posuda i još po nešto. O tome će vam više kazati gospodin Andrew, a ja vam se bezbroj puta zahvaljujem što ste nas ispoštovali i došli i stvarno smo počastvovani da vas upoznamo. Hvala vam. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank Dejan for this fantastic meeting he's organized. In all my years of traveling to see many distributors in many countries, I must say I've never found a meeting that's been so well organized. And I think him and his team have really put a lot of effort into this. So I think all of us, whether we are manufacturers or whether we are the hospitals, we really need to be quite grateful for Dejan and his team and what they've put together. I'm going to talk about generally about sterilization and some of my observations. When we talk about the washers, we talk about the trays that go in the washer. And typically a tray is 3 trays goes into one container, but of course we know that the wrapping, as we will discuss later on today and tomorrow, is a preferable option. Maybe the sterilizer is not being loaded correctly. Here, for example, we see the correct loading of a sterilizer. This is the incorrect loading. If the pouches are placed on top of each other, rather than, for example, in a rack like this is when problems can occur. So there are a number of different things you could do. I don't know, I mean, if you use a dishwasher at home, what is the hardest thing to clean? It's usually your plastic, isn't it? I mean, the glass and the metal objects, they are usually very clean. There's no water spots. So all our machines are fully compliant to international standards. We're ISO accredited. And every manufacturer will do the same things. All the good quality manufacturers will be looking at energy consumption, water consumption, chemicals consumption, and cycle time. And it doesn't matter if it's a washer, if it's a sterilizer. So when you're doing your tenders, what I would kindly ask you is don't put that the chamber should be X size or Y size. Ask for how long does a cycle take? How much water will I use? How much energy will I use? Look at the outside dimensions of the machine. The inside dimension of the machine is not so important. What is important? If you remember, I said how many the STUs. How many STUs can I put inside this chamber? How many baskets can I put into the washer? How long will it take to wash? How long will it take to sterilize? This is what's really important. And often what I see in tenders are people asking for questions which are not really relevant because a manufacturer has put this into the head of the customer.
If anybody disagrees with anything, please come and see me afterwards or during the breaks or during the questions. Okay, we'll now move on to a second presentation, which is a little bit lighter. So this is about our company. Everything I've said before is all good quality companies will do. So whether you deal with ourselves or whether you deal with another company, these are the things which we talked about earlier, which are important, the good quality companies will look at. So never accept any compromise. If someone is trying to sell you a new washer, a new sterilizer, say to them, I want a 3D drawing. I want to see how that will look in my department, not in your catalogue, in your brochure. Give me a picture, show it to me as is how it will be in my hospital. That takes work, but good manufacturers will do that for you. Thank you very much. Good morning to everybody. Thank you, Dean, for inviting me in this fantastic place. Today is a fantastic sunshine day. For me, it's the first time, not I've been serious, but it's the first time I've been the opportunity to speak with people that are working in the hospital in Serbia, and thanks a lot for that. I would like to make my presentation starting from a different agenda from the one that was made by Andrew before. First of all, I would like to introduce to you a little bit my company. I say my company because I am a CEO of Gandus, but basically I am the third generation in the company. So even if my company is really old, it's quite new here. It's the first time that we are introducing the company, and I'm introducing the company in the Serbian market. The whole sterilization process now is ruled. There are standards for every part of this process. You have seen something before. What is true, is still true, is that in the packaging, let me say, in the sealing, especially in the sealing, the knowledge is generally a little bit poor. I mean, everybody have a lot of information about sterilization. Everybody have quite a lot of information about washing. Again, few information about packaging, probably much more about wrapping or choosing of or standard about the pouches, but only few about the sealing. Because I don't know why, but historically, the sealing machine, let me say, it seems to be the poorest machine in the full process. That's why before, I would like to point out with you that a sealer is a high-tech machine with 824 pieces inside. We are manufacturing medical sealers since, I told you, a lot of years. We have a wide range. We have a complete range that is according to the most recent standards. Now, from last year, Gandus is offering a new concept that is different from the sealer. It's not a sealer. It's what we call is a pouch maker. The pouch maker is a concept. Don't think about sealer. Don't think about what you are doing till now. Pouch maker is a concept, is an idea to help you in preparing your packaging material. Now there is a video that can show you exactly what you can do with the pouch maker. Then we will discuss about that. Ja ću ovako samo sada da prođem sa vama par stvari. Postavit ću vam jedno pitanje i sutra u toku moje prezentacije ćemo da probamo da odgovorimo na njega. Set ste zapakovali, sterilisali i poslali na upotrebu.
ko je dao zeleno svetlo da je set sterilan da može da se upotrebi? Samo razmišljajte o tome, ništa drugo. I otkud znate koji je set od čega? Ja bih podelio setove na one koji su vizualno vidljivi i vizualno nisu vidljivi. Vizualno vidljive setove, tu bi deklarisao, znači, rolne i kese u koje pakujete, znamo sadržaj seta, možemo ga vidjeti unutra i znamo šta je u njemu. Imamo, nažalost, situacija kod nas u zemlji je još uvek takva da su kod nas u dosta ustanova zastupljeni doboši, odnosno starije generacije kontejnera, i povrh toga to su zatvoreni setovi sa kojima nemamo sadržaj, ne znamo šta je unutra, i imamo pakovanje u papire, različite boje, različite generacije, različitih vrsta, gde isto ne znamo šta je sadržaj unutra, zato što nemamo vizualno. Tu dolazi do izražaja kompanija Printex, koja vam nudi za ove koji nisu vidljivi rešenja. Na tim aparatima za markiranje, odnosno nalepnicama, mogu da stoje, znači da se naštampaju numerički i alfanumerički kodovi. Yeah, for the SMS, sometimes you will heard about SSMMS. It's just a question of number of line during the production of this SMS. But what is important is the ratio between the melt and the spun. This ratio for a medical grade SMS is around 20%. If you have a material which is lower than 20%, it cannot be considered as a sterilization wrap. The second thing, we will replace all the synthetic products by some products which are not coming from fossil energy, resources. For example, I told you that inside the non-woven, we use synthetic binders, but also synthetic fibers. These synthetic fibers, PET, are coming from petrol. So it's not good for the environment to use petrol, you know that. So the idea is to use what we call the PLA, as a polylactic acid material, and with this kind of PLA, which are coming from cereal, from corn, we are able to produce a plastic which is coming from renewable resources. Thank you for your attention. Okay. Good morning, everybody. I think it's the last presentation for today. I think it's difficult for you because you have a lot of interesting information today. It's the last one, and after you go to provide the very sunshining, and it's a good organization of the DND. For the whole, it's fantastic for DND and the team. Thank you for this organization. It's fantastic for us. I would like to present my company in the first, Amcor. I don't know if you know this company, but it's a leader of the packaging in the world. Not only is in the medical and hospital, but in all packaging you think. Some number, yes. The beginning of the company is 1860. It's a long time. In the first is a manufacturer of the paper, but now we manufacture only packaging, but not only paper. We have the operating plant in 40 countries in the world. It's a lot of plant to manufacture the packaging. This is the example of the packaging we are in the food. It's a very important part in Amcor because it's the huge consumption of the packaging in the world. The pharmaceutical, medical and hospital for the manufacturer of medical device and for the hospital market, home care and personal care, tobacco and technical specialty. And it's for you, it's very strange because you don't see Amcor in never packaging, just only for the hospital packaging. You have the label of Amcor. For the rest,
you have the label of the supplier, of the customer. Oh, sorry. The plant we produce the packaging for the hospital is in France, in Coulommiers, just close to Paris and to Euro Disney, if you know. This plant is very focused on the hospital market. You have 2 plants in the world, one in France and one in Brazil. The part 2, it's important for you because this part is totally for you and for us, but it's important for you. It's a validation of the recruitment for forming, sealing, and assembly process. It's the closing. And the closing you control for the pouch and reel is the sealing. For the sheet is the folding, wrapping, and closure of this. And container is the filter. It's a basket, and it's a closure system. It's very important for you to control this and to demonstrate you have a good closure to use the SBS in operating theater. And it's very important part, it's repeatability of your process. And it's very important. We speak about pouch, reel, wrap. I don't speak about because my colleague made it, and a container. For the pouch and reel, the advantage, we have a very good passage of the agent sterilism because you have a paper and the porosity is very good. You have a lot of size and range, like for pouch and for reels. And with a new machine of Gandus, it's possible you adapt totally your want of size with the machine. It's fantastic because you don't use the size, it's not important, it's very interesting for you. And the shelf life, you made a study because it's very important too, because you don't know all the time what is the best time of the shelf life you indicate in your packaging, and you decide to make the maximum. But I think it's not important, it's very important, you calculate what is your maximum. This is the maximum of the packaging, but this is the maximum in a perfect condition. But in hospital, you don't have any perfect condition. And it's important to reduce your shelf life in function of your analysis of the risk during the transportation, during the storage, during the cycle of sterilization. The resistance of the medical paper compared to printed paper. So here you have a paper used for the printing, which is 80 grams per square meter, and we have here a paper used for the medical grade, which is 60 grams per square meter. So in terms of gravity, in terms of density of the paper, you have a lower thickness, a lower low material
for this medical grade paper than for this printed paper, and you will see the result. Start with this one. So, Thomas. Yeah. So it's really easy. You just have to observe. No. No, just there. Now? Yes. But now you need to pull out the slowly, yes. Yeah. So it is totally broken. So you have a hole. So we'll do exactly the same thing now with the medical grade paper I bring you. We want, yeah, it's better to be fair and to do at the same level. So you do exactly the same thing. Cross our fingers. No, this one is not good. The test from Glandus is better because we don't put that in your hand, and I get some problem with my luggage with this bottle which was open during the flight. Yeah. So it's a simple test. Normally we have some kind of pipette. Yeah, no, I don't have it. Sorry. Not too much. So yeah, and you're doing like that, and you have seen in the movie yesterday. You just have to look at if there is no channel to be sure that the integrity of the scene is good. Okay, thank you. That's excellent. Asepsa označava uništavanje svih mikroorganizma, odnosno svih živih oblika i vegetativnih, ali naglašavam i sporogenih mikroorganizama sa nežive prirode. Asepsa označava delimično uništavanje mikroorganizama na koži sluznici. Nažalost, moram reći da mnogi zdravstveni radnici i dalje misle da sluzokoža i koža mogu biti sterilne. Koža i sluzokoža nikada nisu sterilne, na njima se nalazi milione ili milijarde bakterija koji su deo fiziološke normalne flore, koji su nama svakog dana žive, ne čine nam nikakvo zlo, čak naprotiv, mi ne možemo bez te fiziološke flore. Ono što jeste uloga antiseptika i ono što omogućava svakodnevni bezbedan rad hirurga jeste da različitim antiseptičkim sredstvima uz sterilne, naravno, instrumente, kožu u jednom momentu i neki određen vremenski period obezključimo. Šta to znači? Da damo sigurnost radu hirurga u smislu da na neki određeni vremenski period koža nema onaj broj bakterija koji bi bio rizik za nastanak infekcije. Ukoliko premažete kožu alkoholom ili jodom, ukoliko nakon toga par minuta uzmete bris kože, taj će bris kože biti sterilan, ili samo tada i nikada više. Juče smo od naših predavača više puta čuli za Spaldinga, znači jednog, da kažemo, od entuzijasta, ali i naših savremenika koji su živjeli, da kažem, u 20. veku, koji je nama, koji smo rođeni u tom veku i dalje, tako blisko. Spalding je zaista razmišljao kao pravi epidemiolog, kao pravi, da kažemo, jedan veliki entuzijasta. On je shvatio da instrumenti nose rizik za nastanak infekcije, ali zaista genijalno shvatio da svi instrumenti ne nose jednak rizik za nastanak infekcija. Zbog toga je napravio ovu zaista kratku, efikasnu i veoma dobru šemu i sve instrumente podelio u ove tri velike grupe. Šta su to kritični instrumenti? To su oni instrumenti koji dolaze u kontakt sa primarno sterilnim tkivom. Bez razlike od kog materijala je napravljen instrument, bilo da se radi o hiruškom materijalu, bilo nekom tako sastavnom neke, ili znači plastike dodatkom bilo kog materijala, bilo koji instrument koji dolazi u primarno sterilno tkivo jeste rizik za nastanak infekcije, nosi jako visok rizik. Naravno da je jedini način pravilnog reprocesovanja i ponovne upotrebe ovih visokorizičnih instrumenta isključivo i samo sterilizacija. Ne rade po standardima, ne poštuju sve principe, znam da vas boli glava od svega ovoga što ste čuli danas, kao što je bolela i mene nekada. U vreme kada je svet
neprekidnoj borbi protiv infekcije, kada se sve više i više poklanja pažnja metodama i merama prevencije, sterilizacije i dezinfekcija, zauzimaju mesto u samom vrhu te lestvice kao jedna od osnovnih sredstava u toj borbi. To mi svi znamo. Centralna sterilizacija, mesto gde sve počinje, mesto koje je srce svake bolnice i od koga zavisi ne samo kvalitet pružene nege pacijentu, već i rad čitave bolnice. Želim da vam kažem da Klinički centar Niš nema centralnu sterilizaciju, sve klinike imaju svoje male, decentralizovane sterilizacije. Morali smo da napišemo standarde, morali smo da napišemo procedure, to je jedino što smo tada zakonski mogli. Moram se pohvaliti da nas je u Kraljevu i same opšte bolnice u to vreme bilo 3 i ovom prilikom pozdravljam još 2 koleginice koje su se tada u Kraljevu borile sa mnom. I trebalo je jednostavno objasniti svojim kolegama šta su to profesionalni standardi. Pa smo govorili da su ti profesionalni standardi, znači, u stvari nova shvatanja, norme koje se temelje na dokazu i da nešto što tako postavite kao profesionalni standard u stvari mora da bude nešto što je dostupno svima i ne može ga postaviti svako. Ne može svako napisati profesionalni standard. Mora se, znači, temeljiti pre svega na kvalifikaciji, znači morate imati znanja, morate biti školovani i morate biti iskusni praktičar. Jer kao što vam Bilja malo pre reče, znači teorija bez prakse ne vodi ničemu. Evo, kao što vidite, teorija bez prakse je apsolutno nemoguća, ali je strašnija stvar što je praksa bez teorija strašna i opasna. To je ono što se dešavalo u našoj bolnici tog momenta. U rešetke stavljamo papirne podmetače koje sprečavaju oštećenje instrumenta trenjem o rešetku. Sprečava ispadanje sitnih instrumenta, štiti kesu od perforacija prouzrokovane oštrim instrumentima i ubija eventualni višak kondenza, što na taj način kese ostaju suve. Spakovane setove obeležavamo nalepnicama na kojima se nalazi indikator, pokazatelj prolaska ciklusa sterilizacije. Nalepnice se sastoje iz 2 dela, gde jedan deo ostaje u sterilizaciji za evidentiranje u protokol, a drugi obeležen deo ostaje nama na setu. Za zatvaranje ovih kesa koristimo poseban uređaj koji je validan po standardima, a sastoji se iz stanice za punjenje, uređaja za hermetičko zatvaranje i podesivog stola po visini. Na samom početku uvođenju ravnih folija i folija sa faltama pakovali smo pojedinačne instrumente u njih, ali vrlo brzo smo prešli na ultrarolne. Ovakav vid pakovanja omogućio nam je 100% aseptično otvaranje, nema ostataka materijala, čestica papira, produženo vreme sterilnosti, velika otpornost i snaga materijala. Obzirom da je izrađena od presovnog SMS papira, kao takva pruža nam potpunu sigurnost od oštećenja pakovanja. Kako se otvara, kako se kontroliše, on vam ostaje isti. Vi ste već taj deo odradili. Znači, vama će samo da zamene prostor, broj soba, kako to treba da bude poređeno, stolove i aparat. Ono sve ostalo, što vam sad pričam, to će vam sve ostati isto. Iste navike, isti sistem kako se pakuje, isto sve. Hvala, Dejana. Je li ima neko pitanje? Sad trenutno. Evo, Feni, kolega sa VMA. Da vam se predstavim, ja sam rukovodila centralna sterilizacija na Vojno-medicinskoj akademiji i hoću upravo istovremeno da pojasnim, odnosno da odgovorim koleginice. Ja ne znam da li uopšte neko kod nas vrši validaciju. Ne vrši niko ovlašćenu validaciju. Upravo to hoću da kažem. Postoje jedna agencija, ali to niko nije radio još. Verovatno je koleginica pobrkala servisiranje aparata sa validacijom. Validacija kao postupak nije ni zakonska obaveza u našoj zemlji, a da relativizujem problem, čak ni u Evropskoj zajednici u nekim zemljama ne postoji obaveza za validaciju. Znači, svi ovi indikatori kada prođu su uslov da mogu biološke kontrole da budu samo kao pokriće vrh tih kontrola. Zato recimo u Evropskoj zajednici biološke kontrole rade jednom mesečno, zato što postoji validacija kao obaveza, ali kod nas nema te validacije i biološka kontrola se mnogo češće radi. Ja govorim za moju ustanovu, nakon naš odsek za bolničke infekcije, svaki ciklus za, recimo, termotehničku sterilizaciju kontroliše biološkom kontrolom. It's very important to adapt it
because it's not the same for all country, and in the same country it's different by hospital, because all hospitals don't have the same equipment, the same validation possible with your budget, and it's very important to adapt it in function of your establishment. All people, it's possible to present and to motivate you to have a good validation and good control, but if it's possible in your establishment, in your hospital. It's not possible, you adapt your validation and your control in function what is possible in your hospital. It's very important, because the speaking is very easy, but the doing in the CSSD department, it's different. It's my opinion. Thank you.